أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد aray musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓaawo kala ka wawɗo wonde hoore aduna allah on fof musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminago dina salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo allah waɗu en fof meɗen hara ko en jeyaɓe yimɓe aljanna. haray inchallahu haray yewtere meɗen nden ɗo wonande juutayde haray ko honɗum woni ɗum noon haray ko andintingol ɗo tun seeɗa ɓaynelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hino maaki fa zakkir fa inna zicra tanfa'ul mu'minin. haray miɗo andi karama ko ɓe mbuyi adi nokelan e toɓɓere nden kono noon haray mo be ko yeru ko mari kon ko ɗum wawata okkugol. kon ɗum inni mawdu o yewtere nden haray ko ayyo hajjuyankejo. haray mi toriki allah onon fokkituɓe hajjuɓen fopp yo allah newnan on fof yahon e jam hewtoyon e jam waɗon gollal ngal e hoore jam o jaɓana on kadi hewtiton e hoore jam ka ɓeygureji moɗon. mi toriki allah kala sonja e mapundeji e sonjaji ko woni ton e tampereji yo allah on dando yo danda kala hajjuyankoɓen fof yo allah newnan fokkituɓe ɓen fof visaji ɗin heɓoɓe yaha e jam ɓe arta e jam haray ɓe yahari ɓen kadi yo allah newnan ɓe no ɓe yara. haray mi yewtay ɗo toɓɓe seeɗa mi alaɗe e yanñude mi alaɗe e juutinde kadi ko fi yo on tigi anditi tum ko wawa watta jogade kon yeru ko wawata heɓugol sobas man ko ɗum woni daƴƴere nden fi ko yowodiri e hajju mo fokkitani on. haray hino woodi ko karama ko ɓen innata waɗɗiɗi hajju on. ko wiyete waɗɗiɗi hajju on wajibatuji ɗin ɗum haray ko piiji tati. haray ara nun ɗum ko harminagol ngol ka nokku happaɗo on. bimana nokku happaɗo on kala ka iwruɗa e leyɗe ɗen haray no happanama a hana feƴƴugol ɗon sina tuma nde horminiɗa. ɗum ɗo woni ara nun ɗum. haray ɗiɗaɓum ɗum e waɗɗiɗi ɗin ko ɓortagol coñci ño'aɗi fuu wonande gorko. ka on tigi hormini ɗon kala coñcol ño'agol wonande an gorko a ɓornotako fuɗɗandema kufune ha hewtoye soset yaafo ɗon hay ko wiyete kon coñci nderndoje ɗin entre parenthèse slip. wajibu tataɓo waɗɗiɗo on notandu ndun wi'ugol ma labbayk allahumma labbayk. ɗiɗo tati woni waɗɗiɗi hajju ɗin. mi fillitoɗi harminagol ngol ka nokku happaɗo on wonko wajibi non. ɗiɗaɓum ɗum ɓortagol kala coñcol ño'agol wonande gorko on. amma sonnajo on o ɓornoto kala ko o yiɗi ko welimo harna coñci wonduɗe cuɗari. tammum ɗum ko notandu ndun wi'ugol labbayk allahumma labbayk. ko ɗeɗo tati woni waɗɗiɗi. toɓɓere ɗiɗaɓere nden hajju e umra no mari tugale hajju ɗen e tugale umra ɗen. umra hino mari tugale tati, hajju hino mari tugale nayi. tugalal aranal ngal e tugale hajjuɗen e umra on hiɗe foti ɗon hiɗe kafi ɗon harminagol ngol. tugalal ɗiɗaɓangal e tugale ɗen wanga gongol ka suudu kaaba ko ɗum wiyete attawaf. tugalal aranal ngal ko al ihram horminagol ngol. ɗiɗaɓangal ko attawafu wanga gongol ka suudu kaaba. tugalal tataɓangal ko honɗum ko yahugol hakkunde safa e marwa nde laabi jeɗɗi. tugalal nayaɓangal ko daroyagol arafa. hajju e umra ko ɗe tugale ɗo woni ko mari. joni noon umra on ko tati, nayaɓangal ko hajju on tun heroringal. harminagol ngol siko hajju siko umra a harminoto. wanga gongol ka suudu kaaba laabi jeɗɗi siko hajju siko umra a wangoto. yahugol ngol hakkunde safa e marwa siko hajju siko umra a yahay ɗon. ka timminɗa ɗo wo haray tugale umra ɗen lanni. no ɓeydi ɗon gotal e tugale ɗen wonande hajju on daroyagol arafa. ɓay ɓurna ɗon ɓe maaki hajju ko arafa. ɗon famike. joni en andi waɗɗi ɗinɗa tati, en andi ɗo tugale ɗen ɗo kadi ko ɗe nayi. mo landikema tugale hajju innu ko ɗe nayi, mo landikema tugale umra innu ko ɗe tati. si ɗum ɗon feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe toɓɓere tataɓere nden ko honɗum renteteɗi ɗin e muɗum.
ilanne maka on tigi hormini haray mo hani rentagol e ɗi piiji aroji ɗo. aran ɗum ko honɗum buumugol hoore nden wonande gorko. Gorko si o harminanike hajju ma umra o duwaka buumugol hoore nden, wona kufune, wona serviette, wona miswaru, wona hay e hunde, amma non waado ngon himo wawi waɗude ɗum ɗon tawaka e muɗum. ɗiɗi on fembugol leeɓi ma kuwafagol wonande gorko e debbo. sa harminanike hajju a fembata leeɓi, a kuwafata leeɓi, na leeɓi waare, na leeɓi ley nalki, la leeɓi ley wuddu, wona leeɓi hoore, kande woni ɗo wo e ɓandu ɗum a duwaka ittugol leeɓi. tati e honɗum kadi rentete ɗiɗin ittugol peɗa. si goɗɗo harminanike hajju ma umra o duwaka ittugol peɗa. nayi e renteteɗi ɗin fiwata bonnan on tigi hajju makko on ma umra on waɗugol parfum. sa horminike a duwaka waɗugol parfum ko ɓuri e sellude ko. si ɗum ɗon feƴƴi e honɗum kadi on tigi rentoto e mum ɓornagol ko ño'a wonande gorko. gorko duwaka ɓornagol ko ño'a so harminanike hajju ma o harminanike umra. ko ɗum ɗon woni jowa ɓunɗum. haray jeega ɓunkun ko honɗum on tigi hani rentagol ko warugol kullum. si goɗɗo harminanike hajju ma umra o duwaka warugol kullum, wona ñuungi, wona ñaaki, wona coongi, wona sonsoliwi. jeɗɗi on e renteteɗi e muɗum ko lunnagol sonnajo. hay si tawi ko sonnajo ma on e nder ko harminiɗa kon harminaniɗa hajju ma umra on duwaka lunnodirgol. jeetati on e renteteɗi ɗin e muɗum ko humugol dewgal. sellataka goɗɗo huma dewgal hara himo harminani hajju. foti ko kanko woni humude, ko kadi ko kanko wona humanede. humugol dewgal ma humanede dewgal. jeetati e jeenayi on ɗon. sappa ɓunkun e sakkitoro kunkun rendugol e sonnajo. haysi ko ɓeygu ma wonduɗa ka hajju ton makka, si on harminanike hajju ma umra haray on duwaka rendugol ha tuma yaltuɗon e nder ihramu. haray ɗeɗo toɓɓe jeenayi ma toɓɓe sappo kala hajjiyankejo ma umrayankejo no hani rentagol e ɗeɗo. haray si ɗum ɗo feƴƴi nanen e wino notandu ndun ko honno on tigi notorta ko innugol labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika laka labbayka innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. ko ɗum ɗo woni notandu ndun. si ɗum ɗo feƴƴi notandu ndu hino mari noneji tati, fasonji tati wonande hajju on. si tawi on tigi ko hajju tun waɗata ko ɓe innata tonka arabu ifrad, haray koye on tigi innu labbayka allahumma labbayka hajjan. allah mi notikema, allah mi notikema fi waɗugol hajju, mi torikema jaɓana. si on tigi woli ka arabu no moƴƴi, si tawi ka pulare kadi wallahi no sella. si tawi ko wonɗo e wadde tamattu'u ko innata ko labbayka allahumma labbayka umratan. allah mi notikema fi waɗugol umra, mi torikema jaɓana. si tawi non ko faalaɗo wadde ko wiyete non qiran o hawtindira e ɗiɗiɗi woni ko innata ko labbayka allahumma labbayka hajjan wa umratan. allah mi notikema fi waɗugol hajju e umra. jonnon musidɓe julɓe tedduɓe, ɗum ɗo ko seeɗa e ko on tigi hani andugol. o labbayka allahumma ɗo non kala yahowo hajju ma umra haray himo hani hunjade oɗo. labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. ko ɗo wiyete talbiya on ni. haray ko ɗum ɗo on tigi hani ɗuɗɗingol fillitagol. si ɗum ɗon feƴƴi hino woodi ɗo du'a mo on tigi hani jangugol si tawi hiɗa natude ka juulirde. bismillahi wa billahi wa ilallahi
allahumma ftah li abwaba fadlik, maɗum abwaba rahmatik, ka natugol ka yaltugo inna abwaba fadlik. Si a nadde ka julirde hino sella ka janga o du'a ɗo. Si on tigi naati ka julirde, si a yi'i suudu kaaba nun, sa haynike suudu kaaba on, hino wodi du'a spécial mo jangata. Wi'a honɗum allahumma anta salam wa minka salam fa hayyina rabbana bisalami. Allahumma zid hadha albayta tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa barran, wa zid mimman sharrafahu wa karramahu mimman hajjahu awi itamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa barran. Ko du'a ɗo on tigi jangata si haynike suudu kaaba ndun. Si a wawari mo non, toro kala moƴƴere adna e laakara, ka haala ma, ka ɗengal ma pulal ma, ka soso ma, ka maninka ma, ka faranse ma, kala e haala ka muynuɗa hino sella. Du'a jangeteɗo on si hiɗa lunnade hayre nden, ma si hiɗa mimude nde, ma si hiɗa sappade nde. Ko imma a wawi lunnade, ma ɗum a memi nde, ma a sappike. Wi'a honɗum bismillahi wallahu akbar allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Ko du'a ɗo jangata sa wawi hunjade, si wawi newade. Si ɗon feƴƴi, siɗa yaroyde ndiyan zamzam on, hino yiɗa ya jango o du'a ɗo kadi. Wi'a honɗum allahumma inni as'aluka imanan, allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da. Sa jangi oɗo no moƴƴi Abdullah ibn Abbas ko oɗo kanko o jangayno. Sa jangi non du'a go kadi hara hina oɗo, ɓayne laɗo sallallahu alaihi wasallam maki ma'u zamzam lima shuriba la. Siɗa yarde ndiyan zamzam ɗan, ko yarirɗa ɗan fi muɗum kon, ko ɗum woni ko Allah okkayma, haray hino sella. Si ɗum ɗon feƴƴi, hinde hiɗa yaha daro ka fello safa, hino wodi du'a jangeteɗo ɗon, ma du'auji buy jangeteɗi. No tawa e majji, sa gayni wanga gongol, hiɗa yawde ka hoore safa, janga fi safa inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal baita awi itamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima wa man tatawwa'a khayran fa inna allaha shakirun alim. Oɗo ko stayi hiɗa yahude ka fello safa, janga ɗum ɗo ha hewtoya. Jonnon sa darike ka hoore pellun safa, ko honɗum hanuɗa jangugol. Du'awji ɗin hiɗi ɗuuɗi, no tawa e majji ya daro ɓanta juuɗe ɗen fewta suudu kaaba ndun, wi'a allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa allahu wahda sadaqa wa'ada wa nasara abda wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. Hiɗi ɗuuɗi moƴƴa, mi haɗa e oɗo. Si ɗum ɗo feƴƴi, no tawa kadi e du'aji ko on tigi hani jangol si nyawi newade, ka bugoyagol kaaƴe ɗen jamarat.
wi'a Allahu akbar, allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfura. Kala kaƴum kun ƴettuɗa no yiɗa ya jango o du'a ɗo sibugoɗamo. Si ɗum ɗon feƴƴi nde hiɗa arta du'a jangeteɗon kadi nde himo arta ka makko, no wodi du'a jangeteɗo ɗon nde ɗe arta, so joni hajji on gasoyi du'a jangeteɗe hewtude kama innugol la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Oɗo kadi no jange ɗon kadi nde on tigi no hewtita. La ilaha illa Allah wahdahu sadaqa wa'ada wa nasara abda wa hazama al ahzaba wahda. Ɗo himo jange, ɗo ko fika hewtoygol. Joni non no wodi kadi du'a jangeteɗo on si tawi on tigi yehi ka fello arafa. Ko ɗo mi hanno adora taw si mi wala non si on tigi arti ka arafa, ka ainde arafa, on tigi yotoro moƴƴereji aduna e laakara. Kono tawa e majji ko on tigi hebbinta wowlugol wi'a la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki oɗo ɗo du'a ko ɓe hebbinayno makugol. Si ɗum ɗon feƴƴi, si tawi hara on tigi o hirsoyay dammol hajjukol ma dammol layyakol, no yiɗa yonti jangu oɗo bismillahi wallahu akbar allahumma hadha minka wa ilayka taqabbal minni kama taqabbalta min Ibrahim. On tino wawi jangude oɗo si wawi newade. No tawa kadi e du'awuji ɗin si on tigi aroyi juragol ɓurnaɗo tagefo ngon Madinatul Munawwara nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. Ka juragol nelaɗo on haray hiɗa wawi jangugol o du'a ɗo. Wi'a honɗum assalamu alayka ya rasulallah, assalamu alayka ya nabiyallah, assalamu alayka ya khirata khalqillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka abdullahi wa rasuluh, qad ballaghta ar-risala wa addayta al-amana wa nasahta al-ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadihi sallallahu alayka wa ala alika wa azwajika wa zurriyatika wa sallama tasliman kathira. Si tawi a wawi oɗo haray hino moƴƴi si wona ɗo wi'u assalamu alayka ya rasulallah. Sa feƴƴi ɗon seeɗa juragol Sayyidina Abubakr ne Siddiq ɓay ko kamɓe woni ko belnida ɗon, ɗa wawi de assalamu alayka ya Ababakr ne Siddiq safiya rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa sahibahu fil ghar jazakallahu an ummati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam khayra. Janga o du'a ɗo himo wawa yongol. Sa feƴƴi yeso ɗon seeɗa haray ko hombo woni ɗon a waɗi teppe ɗiɗi, haray Sayyidina Umar himo ɗon wi'a assalamu alayka ya Umarul Faruq wa rahmatullahi wa barakatuhu jazakallahu an ummati rasulillahi khayra. Musidɓe julɓe tedduɓe, ɗo haray ko seeɗa e du'awuji woni ko mi waɗi ko on tigi wawata fuɗɗorade wallitorgol e fi ko yowodiri kon e fi dewe makko ka hajjuma ka umra. Si on tigi wawi hunjade du'awuji ɗin ko ɗum ɓuri e moƴƴude, ko ɗum ɓuri e laɓede. Si wawari newade on tigi no wawi wowulde toro ka haala muɗum ka ɗengal muɗum. Haray Allahu subhanahu wa ta'ala taguɗo man waɗuma pullo ma sosojo ma maninkajo ma arabujo ko kanko kadi tagi kadi haala kan kadi ya wowlu kan haala ɗon
haray no sellanama ka wowla ka haalama si wawari newade ma ɗum hunjoɗa rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. o du'a ɗo himo mofti kala moƴƴereji adna e moƴƴereji lakara. ko wiɗa Allah mi torikema okkumen ka adna ɗo moƴƴere, okka men kadi ka lakara moƴƴere, mi torikema dandumen yiite. si goɗɗo heɓi moƴƴere adna, o heɓi moƴƴere lakara, o daɗi yiite jahannama, haray ko honno woni ko mankiri mo, hay hunde manka. yo Allah okku en moƴƴere adna, o okka en moƴƴere lakara, o danda e yiite jahannama. haray inchallahu hande mi waɗi duwawji ɗin. si muuyowo on muuyi, si tawi jon jango jaɓi hara ko ɗum woni ko hilni ɗen, inchallahu en expliquay ko honno umra on waɗirte. inchallahu expliquen ha no horminorte, ha si on tigi naati ka juulirde, ha ko honno o fuɗɗorta wanga gongol, ko honno o gerdata ha umra on timma. bi isnillahi ta'ala en waɗay ɗum ɗo jango, si Allah accidi en e wonkiji meɗen ha jango. si tawi kadi o jaɓitiɗi ko kanko wonno ko luɓune en, haray meɗen yaafini, meɗen tori du'a. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. kala ko hawrodiri ga e sawaba ko immorde subhanahu wa ta'ala. kala ko faljaga ko o neɗɗo ñamayɗo yara ɗano faggito bakkatu, ko kanko woni ko falji, haray ko sheytani woni ko faljinimo. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.